Hello friends, sok te shai no hai lam sok norok tirin video kotal norok nai tongo kok borok medical solution YouTube channel. Tabang kaisa story sanai norok no kaisa symptom sanai je tamti herok manjake tongo hanggang kai norok le kari dakti mane phai KMS clinic ko phai visit khlai mano nge khnadi tam symptom sok ke ba jodi mone khadi besibak bri rok am hai manjago as compared to salarok ni sai ke so kono bri othoba sala basically sikla boysono jodi norok ni joints sok sai tongo hanggang kai joints bolte je kono yakni yasin jura fanangka omni oje jura fanangka o elbow fanangka ba shoulder joint tai yakun knee joint rok ankle joint rok jekun tai bisma rok jekun jaga jodi norni joint pain ui dong hangkai that means multiple joint pain jodi shori ni kubang ma joint no pain ui tongo sawi tongo hangkai belhan important sawi tong mano and then কেপনি শরীর সব সময় না দুর্বল নাগাই দङ বেলেখান এক্সট্রিম ফ্যাটিক উইকনেস ফিলিং শরীর ফানকরি হাই শরীর স্রাঙ্গিয়া কোনো খাইনা বাগै সো আম দেহে যদি ফিলিংস দङ হंगांगाय শরীর দুর্বল দङ सब समय एक्सट्रीम फैटिक लेंगी तंग माहाय कोन काम खाना बके बखा स्रांगिया शरीर लेंगी तंग माहाय नंबर 3 के जदि सब समय के कुलुम काम हांगी तंग शरीर एकदम माने परिष्कार सुगिया शरीर माने दुर्बल हांगी तंग प्लस कुलुम काम हांगी तंग कुलुम किजा एकदम कुलुम बिसि बया सब समय ने फिलिंग हो जे सारो किजा कुलुम तंग तंग এছাড়া নাম্বার 4 তাই শরীর দুর্বল লগে থি বকিছে কমে তঙ্গ থি রক কমই তঙ্গ হিমোগ্লোবিন চেক খাইকে নরক হিমোগ্লোবিন কম মানে তঙ্গ নরমাল লেভেল এসে হিমোগ্লোবিন কমে যাক দ্যাট মিন্স এনিমিয়া তঙ্গ শরীর থি কম যাক এছাড়া তাই যদি কোন কারণে মোখাঙ্গ বেসিক্যালি বরি সিকলার কোনে যদি অজাগা লারিমা হাইকে দাগ তঙ্গই দङ হंगांगाय বুগং সহায়াং মোহাং খাঙ্গার অর লারিমা হাই যদি কিজা কজা কালানি বা কসম কালানি হাই ডিসকালার তঙ্গই দङ হंगांगाय আম্বা বেলেখান ইম্পর্টেন্ট ফিচার যে আমার বাটারফ্লাই রেশেস হনো লারিমা হাই রেশেস সঙ্গে দङ মোখাङाव হंगांगाय एंड देन फोटोसेंसिटिविटी माने सातुङाव थांगांगाय न बसा खेकमेक न माने मटो माहायमा दङ जेमन एलार्जि गाय हायमा हाय सातुं लग थाङै एक्सपोज जोंमाया যদি সাতুङाव थांगांगाय बसा एकदम मटो माहायङै चिगिमि केङै जालापुराङै हायो एंड देन सातुंनि नक बिसिं हाबैमा हायो आम देहा सिम्पटम जरै दङ हंगांगाय एसारा तैनरनि मोखां के फुलिमा हायङै थांगा मोखाङाव फेशियल पाफिनेस yang jakungro ke duma hangi thanga and then shudi ma komngi thanga hangangai norok le akari dakti KMS clinic of 5 phone paidi ama tamo ruk sina mujung hangai o ruk no manjana mujung hangangai ruk no saimana mujungi plus o ruk ni prognosis tamo o ruk ngkai tamo ngai ya future ro tai ama hamnai de hamia da gau ruk ngkai tam ma khainai tam bitreng ma sanai bahiki ma tongnai ama no sina bagai saimana bagai ले akari norok dakti KMS clinic of 5 phone di KMS clinic contact aro reject tongnai aro call khai norok appointment book khai mano and then description box of number tongnai norok aro call khai appointment book khai phaidi amo rokong kha hangangai kaisa belekan kirma singsa rokno aboni proper diagnosis khai nango test khai man bisingti and then aro rogo kaisa BT rok rujago BT sai ma tong continuously BT sai hanga rokte aste haimiangai thango so amte hekun symptom norni tongo hangangai teb kaisa kok amte je symptom sagang tabo je মানে পুইলা ফ্রনি সিমিনো যে জোড়া সামানি তারপরে নিনি শরীর দুর্বল হাই নাঙাই তংমানি তারপরে সবসময় কুলুম হাইনি তংমানি শরীর ফানকরি হাই তারপরে থ্রিরা কমংমানি হিমোগ্লোবিন কমংমানি শরীর তারপরে প্লাস মোখাঙ্গ লারিমা হাই বাটারফ্লাই রেশেস মানি আমতে হে তংখাঙ্গাই অমনি লগি তাই কেপনি যদি মোখাং ফুলি তঙ্গ ইয়াখন ফুলি তঙ্গ সেদি মানে কমি থাঙ্গা হंगांगाय প্লাস যদি বখনাই রব কই তঙ্গ হंगांगाय আমরা যতন অ গিরিমাই সিংসে বেমারনি সিম্পটমস সঙ্গে মানো গাম দেহাই নন যদি সিম্পটমস তঙ্গ হंगांगाय অ রোগনো properly diagnosis khlaijangna bagai manjangna bagai and then bin treatment shuru khaina bagai tai bini rok ngkhai tamne ya prognosis no sina bagai hade hamna hamiya amna saimana bagai le kare norok KMS clinic 5 phone paidi trin bagam sing nam dehne helpful non video no নিজের own language kok borok bai khana bagai naina bagai sina bagai le kare subscribe khlai di kok borok medical solution YouTube channel no and এই video no jisung manjak share khlai di because je borok am de hai problem bai suffer khai tongo borok ni daktino medical treatment and investigation and proper medical care borok mana bagi so tin baga singno till then stay fit stay healthy and do subscribe to KMS YouTube channel hambai and khulumka